Clear tu le ngai thatu te Carthar thotan ni chibai le vek ku le tuntuma chung kar toping khe result train bul kan tran le anga tin football thuleng tipo kan clear ho chaule bok don nia kar toping khe monam taka English Premier League ka season kalmek tun naya kerika noya che thattak United team chan point thum lo chuak le ta yin azona trumli an chakna ni turin mi khwal team Tottenham Hotspur chu sini fain an ne Old Trafford in khela hian United hian goal shot tum somni pathum an neia Spurs hian goal shot tum nga nei ve bokin in khel pumpui thlira po United team an chung nung zoka Tottenham Hotspur hian an ngam lo hle he in khela he minute som pakhat na hlazet train ka semiro chan velam kila moizatin athlo phaya ma se vikario chan thatakin alo ben chu sakman ane minute somni na dalota ball pek chukun ha chon gola tau nga lien dinglam kila alu teu khop maya heipo out le chia minute somni pakona Romero chuhlo takin Casemiro atlowa akere chu atlo koide nok mai red card a choi zui ngala amo po hian ain pum hle a chiang em bokani minute somthum pariat na a goal tange ngeya Bruno Fernandes san corner petin aliring ko be mainu chu ape pheya mainu hian fing takin embeumo tan ape pheile dinglam kila alirin embeumo hian apet luta sikhat fahin ma an roi zuita ane second half an tana minute somrukna Luke so chon atia moi lovin goal shot thazet mai aneya ma se vicario chon alodan sakle man ane hemi nu lokhen de go dolot poin veilam atrain dinglam kila moizatin aron thlo phei veleya ma se hepo vicario chon thatakin alodan sakle minute somriat pakhatna agol le tange ngeya dinglam atanga dalota ball cross thatak chu sesko chon thau phak lo che ma se Bruno Fernandes akidinglama atla dikta chat thonga ani hian dinglam kila pet lutin goal ruk season kalmeka akhung tinna anita chia maya tin a team hi sini faya achak puina goal anita chia bok tihian United hi khel somni panga point somli pali nen pali na anom zui zela anchungom Aston Villa chu point thum chawin an phak talo ane lubuka point asam ame thei trap towa United hi azonin trumli an chakta ane Arsenal team lam point champion antumna konga malam an pan zela karto pan game khela mikhol team Sunderland chu sithum fai ngutin an ne Emirates Stadium in khela hian Arsenal hian goal shot tum sompali an neya Sunderland hian goal shot tumli nei ve bokin in khela munom angreng khop maya Sunderland po hian an norve thei angreng khop mai ma se team thazok tanana na chu Arsenal hian har salutuk lowin point hum an hlo chuak he in khela hian atir lama chance thati soitur tam nutuk lo ma se minute som thum na velama tanga trozar ta boron pek chu Declan Rice on lazet ta train gola aron shota amar thale ma se dinglam kila alud lo deu chia goal pon deu shet kan ti thayang chu minute somni pani na a goal tange ngeya velama tanga trozar ta boron pek chu box pon shet ta train zubi mendi chung gola apet phaya akwal deu zok goal ban per zet ma se gola alut ta thawa sikhat fain a team hi ma shroi puyen azonin Arsenal tang goal akhung ta chi ambok hemi nu hian Jesus on penalty a hlo chuaka ma se video assistant referee indikani nuwa alo offside man shet maya Arsenal team in an ui hle second half minute somruk parukna Gyökeresan goal sial zet mai akhunga trozar ta ball pek chu harzar chan boxa lu puyen Gyökeres tan ball hi ape phaya ani hian tu chungin veilam kila ko zetin a hlap lut ane sini fain ma an hruai zui bok Arsenal team hian an la du tok mai lova hun pek bel minute som ko pali na an counter thut maya Martinelli chon atlan chakna mang tangkai le hin Ronaldo chu chiang zetin atlan pel fo maya goal khung theidin huna ding ma se Gyökeres tan ball ape pheile a selfie slow hle Gyökeres in all samzeta gola pet lutin atim hi sethum fain ma a hroi puya point hum an hlo chuak zui ta bok tian Arsenal hi azonin an chakle ta
khel somni panga point somnga paruknen achung bera omzui zelin point rukin anna sang fal chun zom ta ane Sunderland namero point somthum paruknen pakwana anom thong Chelsea lam point har salutuk lavin ne nan changa mol nei tu tlak lau team Wolverhampton cho goal thum goal khatin an ne hein khela hian mol nei tu Wolves lam hian goal sat tum riat chau an nei ya Chelsea hian goal sat tum som pathum nei thongin in khel pumpui thlira po ball position kan ti angte in pass dikonga te Chelsea an chung nung zo ka Wolves lam hian an ngam lo hle he in khele minute som pani na tul lo zetin Doherty chu fola Joe Pedro ball khal lai chu chiang zetin akea atlo saka penalty a choi minute som pathum na Palmer chan penalty hi pe tin Jose za chu abum chiang khop maya 1-0 in atim hi ma a hroi puita ane minute som thum pathum na Wolverhampton bokin tul lo zetin penalty an choi le dinglam kila Joe Pedro chan ball tlan lu pu hian Mosquera chon hnunglama tangin aron nem tludeu top maya penalty a choi chiang hle minute somthum pangana penalty Palmer bokin pet le hian anin bum chiang le hle sa hi dinglama dai fin Palmer hian veilama a pet thong hun tampo aliam ma minute somthum pariatna a goal le box veilama kukoreya chon ball lu pu hian Palmer tan ball hi ada phei keu maya Palmer hian veilam kil top corner a ko zetin a pet luta record thar siam zoyen first half a hat-trick siam thei masaber Premier League ani zuita ane second half minute somnga palina box pon shet atangin chip shot Matthews Mane chon aneya goal ban aper deu top maya Wolverhampton lam chon an ui hle hemi ball kala hen corner an lo chuaka veilam atang hian Mane chon corner ron petin Armstrong chon alo tau koi zau maya tolu ke tlatchatin ani hian nai set sota goal akhonga an sipur asu thren minute somriat pasarina Enzo Fernandez on box pon shet atangin ball across luta tiboi tu neilem lavin neto chang gola atau a goal lava a ho angreng khop mai Chelsea tan chon uyom taktur ania free head kan hanti ang chiha atau lut lo ni chu hemi nu hen goal dang alu bel zui talava Palmer hat-trick siam hanghian Chelsea han point thum an lo chuak ti hian Chelsea table tharbera azona tumli chakta hian table a po point somni pathum nen pangana anom zui zela Wolverhampton ero point riat nen among bera anom zui zel thong ka topin khel ngai event lo bera champion tum team Manchester City in point thum hlutak an lo chuaka Arsenal team an zel theina turatan an khingpui mol nei tu Liverpool chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian he in na champion lai Liverpool hian goal sa tum som panga an neya mi khol team City hian goal sa tum som paruk nei thungin in khel pumpui thlera team pani te an in khel tok angreng khop maya in khel po bawrok tang tak min a hmu nom hle Enfield ta in khela he minute nga na leka Marmosa ball pek atangin semi new chang goal khung theina hun tha anei nga la a goal sa chu Alisson Beckeran thatakin alo dan sak second half minute somnga pani na veilam atanga sala ball cross so ekitike chon thatakin atawa veilam kila alu teu khop maya a out chia minute somruk pangana Liverpool hian nor zui zelin box pon thret atanga godikak po ball pek so ekitike chon akheng let zau maya Florian Wirtz gola pet nga lin gei chon alo dan sakman hlau maya City anvane hle minute som sari pathum na Ranger ki chon Gravenberch chu atlo thlopal hlau maya free kick join Liverpool team hian hei hi anvane puita ane minute som sari palina free kick hi sobos lai chon petin a goal bon hle yet som thum zeta hla train dinglam kila mar zetin apet luta Donnarumma meupo achemman lo ane minute somriat palina dinglam kil atranga Turkey ball cross so Haaland chung gola atau phei nga la Bernardo Silva chon lopet lut ngalin ansipur ansuta helaya an goal khungna an set up hi apui hle team pani te in Norton zelin minute som ko pani na dinglam kila nuneson ball lu puyen Alisson chon alo thal deu top maya penalty achoi minute som ko pathum na penalty Erling Haaland chung gola achan tira anin bum chiang hleya ma an hroina anita chi ambok
minute som ko pakwana McAllister chan box pon thret ta train goal shot anei thut maya a goal ngei turangai nima se Donnarumma chon ro pui satin abeng chuak man ane hemi corner an hlo chaw ball kal zela hen City hian an countera goal an khong Alisson chu alo chuak ve dai to si Cherkian hlatak a train ali ring goal a ball a pet phei ngal la Haaland le Soboslai ten phei hian Haaland atlan chak zoka Soboslai hian apot deuh nok hemi nu hian Haaland hian apot let ve leya ball hi gola alu ta chia bok ani City gola hi pom ni zet ma se video assistant referee endik ani ya City hian free kick an hlo chuaka Soboslai Haaland lo pot tu chu red card mang no chua ani zui bok helai takhi adang dai ang reng khop maya referee thutuk nai ro adik che he achan chu goal khapom ta se Haaland kha Soboslai laka agola alu ma che khan alo fall box sia gola pom don lo ta se Erling Haaland atlan chak zoka atran lai khan Soboslai hian apot ve zau bok ani referee tan thutluk na siam a har sadona ma se tuna athutluk na siam hi chu adik che kan ti thayang chu tihian table tharbera Manchester City khel somni panga point somnga nen patni na omzui zelin achak lo zok anu fuala an tran lai khan Arsenal nen aning kar chu point kwa zet ani mana ma se hun top dona an comeback tak awang hian Arsenal nen aning kar chu point ruk chau ani chun zom ta ane Liverpool ero point som thum pakwa nen parukna anom zui zela Champions League khel phak ngei tuma thei top an chu angai don ta a ang le Premier League chu kalsan taila La Liga lama lu chho vele ta zoi ila kar toping khel monom taka mashroi tu Barcelona chan point thum lo chuakin Mikolti Mallorca chu sithum fain an ne Hey khelain minute somni pakwana Barca tan Robert Lewandowski chon ma an shroina goal a khonga second half a Lamine Yamal le Mark Burnell ten goal an khung ve le Harsalutuk lo hian point thum an lo chuak zui ta ane Tien Barca point somnga pariat nen ma an shroi zui zela Mallorca ero point somni pali nen som parukna anom thong Mashroi tu Barcelona mek tu Real Madrid po an chaka mual nei tu Valencia chu Sydney fain an ne hei khelain first half a goal alud lova second half minute somruk panga na Alvaro Carrera son Real tan ma an shroina goal khungin hun top ma shet minute som ko pakhat na season kalmeka chethatak Mbappe chon an goal ni na akhung le Harsalutuk lo hian point thum an hlo chuak Tihian table tharbera khel inzata point somnga pasari nen mashroi tu Barcelona chu point kha chawin an phak lova Valencia ero point somni pathum nen som pasari na omin an noya umtehen khel khat khel tur an la nei threwa relegation zone an lu mai tepo arinom Italian Serie A lama henkar topin khel monom taka mashroi tu Inter Milan chon point thum lo chuakin Olsam takin Sassuolo chu singa fai ngotin ansop hei khelain Inter Milan tan Jan Bisek, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji le Luis Henrique ten goal khat theu an khonga Harsalutuk lo hian point thum an hlo chuak tihian table tharbera Inter Milan hi point somnga pariat nen mashroi tu an ni chunzom zela an hnuaiom AC Milan 1 point riatin an sang fal towa khelgatin an khel tam thong Sassuolo ero point somni pakwan en som pakhatna anom ve mek bok hei inelna champion nai tun naya chechetak Napoli lam point thum an hlo chuak rama mual nei tu Genoa chu goal thum goal nin an ne hei khelen Genoa tan Ruslan le Lorenzo ten goal an khonga Napoli tan Scott McTominay chon goal khat khongin Rasmus Højlund chon goal ni akhung ve bok United dulo player patni ten chakna goal an khung tin ani chu hei khelai minute som ko pali na thlengin team patni te goal ni ve vein pein an line ne to ka hun top roll deuh tho minute som ko panga na Højlund chon Napoli chakna goal hi akhung ane tihian table tharbera Napoli hi point somni pakwan en pathum na anom zui zela Genoa lamero point somni pathum nen som panga na anom thong German Bundesliga lama Bayern Munich lampo match ni chung chakni mel an mulo no an ron chak vele tange nge ya Mikhol team Hoffenheim chu goal nga goal khat ngotin an sop hei khelain Hoffenheim tan Kramaric chon an golom chun a khonga
Bayern Munich tan Luis Diaz on hat-trick siam hin Hurricane chun goal ni akhung ve bok ti hian table thar bera Bayern Munich point som nga palinen achung bera omzui selin Hoffenheim hi point som li paninen pathum na anom thong Friends League 1 lama pom mashroi tu Paris Saint-Germain chon point hum ol sam takin an hlo chuaka in khelin hne tok tura kan ngaya in khelin hne tok lo kan muwa team lian pahni PSG le Marcel te in matsona hian PSG hian Marcel hi singa fai ngotin anwa sop prep mai he in khelen Paris Saint-Germain tan Osman Dembele chon goal ni akhonga Karas Khelia le Likang in te chon goal khat ve ve khung bokin Marcel player Facundo chon goal khat anlama atilut pal bok ti hian table tharbera Paris Saint-Germain hi point som nga pakhat nen pakhat na anom zui zela point som thum pakwan en Marcel hi palina anom ve bok in khe result lam kalsan taila football thulenga lut chho donang o tunrum chu Michael Carrick thu soi tang hian bul tran ta ila Michael Carrick hi United team in nenan chan nu khan media ten an zona chu achanga media te hian champion thei tur team a intelem ti hin an zota Carrick chuan he zona hi chan ahar sakhop maya chuti rolin phurna na satak min siam sak ane tundin muna chon champion hi kan tan chan soi ahar to mai thaya ma se table han enta ila mashwai tu tu zinga chon kan tel ve nge ane champion hi chu kan tum ani lem lova amai ro chu title race a tel lo topo kan ni chuang love he hian phurna na satak min pe in ka hria ti hian Michael Carrick chon asoi United hi title race a an la tel vein kan hrehlomem le hemi chungchang hen hian right point thu thar aron neya Arsenal legend hian United chu title race a an tel thu asoi hian right chuan United team hian thil ti sualian tak an neya chu Ruben Amorim an ban har lutuk le Michael Carrick an lalu thar lutuk kha ane Carrick hi tun ai ma hian United team han lo lalu ta se tuna hian an sang zokin karinga title race a po chiang takin an telti kan soi thayang amai ro chu tundin muna point he team hi an thatok ma mashwai tu boi thei turin an thatok bok chu takin an lan tir boka title race a keima ngai dana chun an telin ka hria ti hian yan right chuan asoi Mikel Arteta point thu thar arun nei vele ta Sunderland an hne nu khan media ten an zona chu changin Arteta chon tundin muna malam kan pan zela kan tumram chu kan thleng trep to yin ka hria chumi tura tan chon malam kan pan zel dona thei to po kan chhuwa zel don ane kan thok rim tlanga point thum hno chopo kan phu hle ane kan tumram ka ti hi champion no moi ania chu kan ban thei trep to in ka hria tin Mikel Arteta chuan asoi tundin muna kan lo soi to angkhanin an hnuaiom City ein point rukin an sang fal me ka Arsenal team hian Arteta soyang hian champion no moi an choi thei kan ring hlomem le Claudio Ranieri hnuaia English Premier League te poron choi ve hial to Marcel League Division niam lama tla niam le ta Leicester City lam point ni jang khan thu thar an neya an club chon niam lam pan zelin Premier League ka anron kai arinom talo khop maya point ruk paisak an ni thu ni jang khan puan ane hemi chungchang hi English Football Association lam chon anron puanga English Football League kan ti EFL le Profit and Sustainability Rules kan ti mai PSR te na danan siam chu anbo chetlat maya hemi wanghen point ruk paisak an niya Championship Division trong point la thut theidin muna anding mek tundin muna Leicester City hi somni na anom ta point an paisak ma hin som basari na omin an tla niam ta dor ani chu Leicester City lam hian an sum man turanga an tukzat chu paumilen somni point pariat velin an phak lova an sum mu turang zathi an mu phak lo tina ani ber mai hemi wanghen shremna na tak an tok zuita ane Tottenham Hotspur tana loin lanto player ro puini thei turanga an soi hial Dele Alli po atlan niam chho chak khop maya tu hnaya khan casino lama sum a khoral tamzia ron tarlan ania casino lama sum a hlo zathi US dollar sinoi khan le singa ve lai ani ni yin an soya hei hi kar khat chung leka asum hlo ni yin an soi Dele Alli hi kan hriatang khanin Tottenham Hotspur tana a khella chon miro pui tak ania
mabak eng nei tia soi thin ani nge ma se tlaniam chak khop maya tun din huna ero sum alo khol hnem man viawa US dollar makta doi somnga vel lai chu anei ni in an soi ma se tun hnaya casino lama sum in thap na lama akal na salutuka hemi wangin asum nei zat po atlaniam chak le ni in an soi Liverpool lampoin ni sang khan thu thar lo mom lo hriat tur an nei ya an defender lak lu thar Jeremy Jacket chon hliam na tak ator thu puangin a hliam hi chiang takin soilo lo ma se ana hle ni hin an soi karto parents le lielte anin machon trumin adar hliam wangin ani hilak chu ani ya a serious me le ni hin an soi bok a medical chanchin har hi soi alo lem lova ma se hun rei tak achol angai do ni hin an soi AC Milan club president lo ni to thin Adriano Galini thu soi hi ngai thla vele don ta ila Galini hian Ronaldinho le Allegri chungchang hi aron soi vele khau maya hantar lang don ta ila Adriano Galini chuan AC Milan club president kani lai khan kan coach chu Allegri kha ania Ronaldinho kha amil lo hle awom na chen po awom me din ho kha player thatak le kan team ta na mi tangkai ni ma se a discipline kha athalo thin emma kha Allegri hian angai theimi alo ani zing tin hian ani chungchang he complain aron the lu thina ke chon ngun takin kalo ngai to sak thin ani training na Ronaldinho hi atlai je thu ani hian aron soya party na akal ngun lutuk awangin mut akham lo thin tin aron soya tlai po aron tlai thin ngei ani tu khat dang le chu Allegri hi thin rim zol takin aron kala Ronaldinho hi shal chuak ngal ro tin min ron thril ani hemi chungchang hi chiang takin kan zot suya Ronaldinho hi tumdang ain aron thleng ma zo ka tin Allegri hian asoi tin Galini chon asoi chuta chon enga tinge I thin rim tin ka zota Allegri chon ani hi night klapa akala chuta tang chon training turin aron tlang hal ani chu ka du lo ani hian discipline anei mi lo tin min hril ani tin Galini chuan asoi Arsenal lampo transfer kongkha khardon tep khan anlo tal na hle ni hin alanga Brahim Diaz po andor ngei thuni jang khan puan ani le kanhria tangin Goretzka po andora Brahim Diaz po andor ngei thu puan ani le Brahim Diaz kha Real Madrid ta train sengnu antuma deadline date khan indor na po anlo vakal pui ngei ane Master Real Madrid lamhian an player kol lai te chu chuatir antum lo thuin anlo changa indor na chu akal tuang zui talo ane hemi chungchang hi ni jang khan Spanish media te chon antar lang Liverpool lampoint transfer kongka loin hongle tura Sven Botman chu senglo antum ngei ni hin alanga andu ang player ten club dang anzom zel taka chuan Botman lam hi anhoita a ang hle Liverpool defender Konate chon ahmalam hun alati chiang thailova Real Madrid apan rin na alian chauto hle hemi wanghen Liverpool hin mithar dang senglo tur anzong chauzela Botman lam hi anhoita ane Sandro Tonali point thu thar aneya club phau tu hnena chuadil na athe lutnin football insider chon atar danga City emo Arsenal team apan mai rinom transfer kongka kharta ka khan Tonali hian dor tu anei nuala ma setlap lam mai baka ani hian chuatum na anei lo thuin alo chang ane transfer kongka loin hongle tura ero acho arin oma club how tu te hnena po adil bok Champions League qualified team zom adu do na Arsenal emo City hi apan ngei tura ngai ane Manchester United point ni jang khan thu thar dang an nei vele ta Brentford right back Michael Kayode chu sengnu antum do na transfer kongka loin hongle tura ani hi sengnu antumang tundin muna Kayode hian du tu anei sho khop maya Paris Saint-Germain Real Madrid le Bayern Munich te point ani hi sengnu antum ni hin ansoi tundin muna Kayode lutna hi pau million somnga ve lai ni tura ngai ani thong Kopal mar point tun na ya khan chuak turanga ansoi chungchanga media ten anzona chu achang vele ta Kopal mar chuan mitam takina ansoi le andu zong te chu bol hlo ang mai ani keipo chuak turangin min soi me ka tlapa kahlim lo ni te point ansoi bok hei hi thu dik tok lo ani ya thil chiang taka ka soi do chu he tlapa hian tun din huna kahlimin nuam kati emema
hun tramin petu anni ange in kaza le bok chuatum na ka nei lova hetlapa hian ka hlim hle ti hin asoi tin media te mai ba ka mipuina thil anvordar thin chu nom nok le bol hlo ang mai chau ani ti hin asoi zui bok Liverpool team tana loin lan to Danny Murphy point thu thar anaya Bruno Fernandes chu ha hi pin afak Danny Murphy chuan tundin huna United hin khovela attacking midfielder Traber ankol meka anta chun hei hilom na tur ani Europe khomol puya attacking midfielder tamtak an oma han clear wangwang tehu tunge ani aya tha soitur in riain karing lava chuwang chon tundin huna Bruno Fernandes si Europa chuan attacking midfielder Traber ani ti hin Danny Murphy chuan asoi Arsenal lampoi ni zang khan thu thar annaya United team chu makhalin police chu senglu antum do ni hin antar lang hemi chungchang hi court of side chun ni zang khan atar langa American international forward senglu tur hianin amana euro makta doi somnga phanga ve lai po the chu antum ni hin ansoi tundin mona Christian police chi Arsenal mai ba ka Tottenham Hotspur le Manchester United point senglu antum thu ansoi ve to bok hei mai ba ka in Arsenal lam ve khin ni zang khan Brazil attacker Mika got chu senglu antum thu puan aniya ani senglu tur hian sumpo engemaw zat the chu antum ni hin ansoi Ajax team tana inland mek season kalme ka goal som le midang goal khung tur siam sak tum ko nei to Mika got hian du tu anei nuala tundin mona Chelsea lam point ani senglu antum thu ansoi ve to Eden Hazard chuak 13 amhinglem anphu sakme ka Arsenal emo Chelsea lam hian ani hi ansenglu mai arinom ole hatichin hatun romata chon nile tamai se thler tu te ka channel min ngai lut sak thrina inchunga lom thuka soi tak meu ani like share le subscribe le ma han tan min han lak pui le ta ula thungai nom takte ne kanin mu chaule zel don nia hai po khamen han ti sakle zel bokula ka channel than le zel na turte midangin anlo mole zel thein tur ta na poimo tak ania min me sakle chung kalom leang